Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yamaganye itangazo ryasubitse itora ku munota wa nyuma. Asabye iperereza ku mpamvu zatumye risubikwa. Abategetsi bashinzwe amatora bavuze ko byaturutse ku bikoresho. Muri Libya abaturage ibihumbi bihereje imihanda ejo ku cyumweru bizihiza imyaka 8 ishize kuva habaye imyigaragambyo yahiritse uwari perezida Muammar Gaddafi. Ejo ku cyumweru kandi mu gihugu cya Misiri hashyinguwe abaguye mu gitero cyo kuri bariyeri ya gisirikare. 15 biciwe mu gitero cyo kuwa gatandatu. Umutwe wa leta ya Kisilamu wigambye icyo gitero. Muri Zimbabwe ho 8 bakuwe mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro kwa gatandatu ari bazima nyuma y'imyuzure yononye ibirombe iharari. Mu Busuwisi ho Caster Semenya umunyafrika y'epfakazi watsinze kabiri imikino Olympique yari mu rukiko rukemura impaka za siporo kuri uyu wa mbere. Uyu mwari yaregeye ibyemezo bimutegeka kugabanya igipimo cy'imisemburo ya kigabo izwi nka testosterone kugira ngo abashe guhigana.